Okay, Longshan Temple. Ni belakang sikit je daripada saya punya hostel. Okay guys, sedikit sejarah lah pasal this Longshan Temple ni. So dibina tahun 1738 oleh settler dari Fujian di provinsi China masa Qing Dynasty, as salah satu yang terbesar dan paling terkenal di Taiwan. Okay, you guys baca sendirilah. Okay, saya akan okay, nampak kan? Okay, nanti baca. Alright. Dia pun siap-siap pun. No coin, no feeding . Ni cantik ke dia? Kat Longshan Temple guys. Besar-besar ikan koi dia.